ko rabbidi kon baynayi yiltito tun o do maisara o sifani nene khadija mu'jizaji di sifiden din tati di o yidin e hore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗowdi ndin ko woni jokkugol ɓe kon leggal kaɓe tooli ɗon o yawi tolatago ɗon sina annabajo e ko ɓe waddi ko o ya alyahudajo arnoɗo sodugol ha ɓe seytini ɓe inni ɓe wondirta uzza wallat e on ɗon kadi ko wiɓe ko wondema o ɗo ko o woni annabajo nene khadija ka nanuno ɗum ɓe andi ɓe ɗum ɗo confirmama e hoore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawa kadi ɓe wownuɓe ɗum ɗo wona anduɓe nelaɗo on wona anduɓe yani iwdi nelaɗo on nene khadija andi ko o ɗo ɓe miijino fimo ko o ɓe yewta fi muɗum hiɓe andi kadi moƴƴugol jikku muhammadu ngo jon noon nelaɗo on arti kamɓe ɓe hootika maɓɓe ɓe wawdiri e nene khadija ɓe jonnama ɓen ko ɓe jonnete kon batte voyage on ko ɓe yahi ɓe yeeyoyi kon salaire ko ɓe halda e mum kon ɓe hootika ɓe anda ɗum ɗo no feƴƴude ga par ce que ɓe anda nene khadija no immini pay kunkun yo siifuɓe jon noon nene khadija radiallahu taala anha wardaha ɓe woni ɗo e hoore sunne hiɓe miiji joni ko honno ɓe fewtirta muhammad ɓeyna accu jombami awa ɗo kadi neniraɓe ndaren ɗo moƴƴa hersinanaki sonnajo wallahi nde o darata neɗɗo mo andi mo hooli himo yiɗiri sabu allah mo hoolori oɗo ka dina o wi'a jomban ma jombanan ɓiɗɗo an o ma mi ƴettiyo ɓiɗɗo an mi okkima nene khadija holli en ɗum ɗo o hiɓe hecci nelaɗo hiɓe mari jawdi ɓuri nelaɗo kono ɗo nde tawno nelaɗon no ɓurdi ɓe jikku moƴƴo nelaɗon no ɓurdi ɓe hoolare nelaɗon ɓurdiɓe honɗum ɓattagol ko allah tabaraka wa ta'ala ɓe wakkili kamɓe ɓe woni ɗo ɓe wi ko honno mi gardata ko honno mi heɓirta solution no mi yewtira muhammad e fami muhammad on wondema yo jomba ɓayle ko ma mi waɗa par ce que moƴƴere komi yii kon ko ɗum mi habbino ko ɓayi pellet ko ma muhammad jomba si o jombay ko sonnajo wonɗo makka ɗo min mi atike humpitagol wondema ko o woni annabajo wonɗo arde on mi accata o lawola ɗum ɗoli sonnajo ko ndarowo honto yeeso to nene khadija ɓe wi tawi ɓe mari gorejo mo ɓe welduno e muɗum moƴƴa on gorejo maɓɓe o ari hiwragolɓe ɓay o ari o landiɓe o inni khadija tawi on gorejo maɓɓe ntino nafisa oɗum woni nafisa to ɓayno ko ɗum anduɗen ɓe wi nafisa bintu maria tawi ko ni gorejo maɓɓe wiyeteno moɓe welduno moƴƴa o ari o inni khadija hande noon iɗa wani lan wasiɗa suni hande a change hande simi ari kama wowi nani yewtirten ko on ɗum waɗi nene khadija inni ɓe inni nafisa miɗo mari sunno ɓerde anden no yiɗi miɗo faala yombidirde e muhammad kono mi anda ko honno mi yewtirta muhammad ibnu abdullah kono noon miɗo faala yo min jombidir on sayi oɗo sonnajo nafisa onni khadija inchallah onni habbolam mi yaha mi waɗa accidan e mum mi serante ko ɗum ɗo woni goreyagal hara ko laaɓugal ka ɓernde na gorejo ma mo weɓitanta probléme ma o jamfoma e hoore muɗum ma ɗum o jalama ma o décourage ma e moƴƴere ɓay mo andina kanko newde nde moƴƴere ko wiyete gorejo weldiɗɗo o tawɗo so yii ande ma nden nde wona e ande makko o walle no ɗum ɗon réglira na yo ɓurte ukkude ma o pottina nde moƴƴere ɗon e ma oɗo sonnaji teɗo nafisa o wi khadija habbolam inchallah min mi réglay o immi o yahi o tawoy hombo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko amani yani o wi muhammad nelaɗo maki naam o ene a falaka jombugol laɗo maki hay simiɗo faala jombugol ni ala ko mi jombira mi ala jawdi mi ala moy mi ala hay ko mi tengira goɗɗo na fere kam itta dépense donc mi wata indugol ni lam faala jombude on sayi sonnajo wi simi ɗaɓɓanima noon wawowo finance gol ma ka mariage finance ma kadi haysi dewgal ngal waɗi dépense ma hara ko moƴƴo kadi tawɗo ko jon teddugal e nder leydi makka ndin a jaɓay laɗo maki ko hombo wonata on sonnajo wi khadija bintu khuwaylidin khadija mo yawnoɗa gollande on ɗe balɗe mo anduɗa on mo makka fof andi on mo makka fof ronki heɓude on simi wallima an e on yon a ndaari de ɗo kadi hikma sonnajo on ɓe wi sonnajo on arali inni khadija no falama o aro o wi simi suɓanike ma khadija o jaɓi a jaɓay jombugol mo elaɗo maki est ce que o jaɓay ɗum est ce que o jaɓay ɗum ɓe wi nden ñande noon ñande ɓe yewtayno fi on mariage ma ɗum ñande ɓe jombidirayno hari jalaɗon sallallah sallam no mari duuɓi 25 nene khadija no mari honɗum no mari 40 elaɗo maki si tawi khadija jaɓay min mi salotako on sayi o yiltiti ka nene khadija kanko sonnajo on o wi khadija ibsiri welto mi géri programme o mi yewtidi e muhammad joni kanko ko landi ko an sa jaɓay on sayi o artoy o winela ɗon
nene khadija ala problem fiyo be jombindir ko rabbidi kon nelaado on sallallahu alayhi wa sallam be seni be yide bappa mabbe Abi Talib be wi bappa toranelan khadija. Abi Talib landiti ha tawi na'am nene khadija jabay jombindirde e nelaado sallallahu alayhi wa sallam be ala on problem. tay tawno aanini be no mapini be Muhammad ko honno jombirta khadija e mara goddum jawdi ala ko honno mi susirta fewtugol on kono ko rabbidi kon be yewti ha Allah wadi be famuliri on say be wawi jombindirde hombo nene khadija radiyallahu ta'ala anha wardaha haray fuddode nen ka qissa nene khadija na dum do tun kono ko kun do wawden nyomitude seeda tele makka fuddode ko honno nene khadija yidiri en laado meden sallallahu alaihi wasallam ha be wawi jombindirde en andi do piyon gon ko mbo pusimo ko nene khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha en torki Allah yafo be yidda be nata be aljanna jonnon do bayti nene khadija radiyallahu ta'ala anha be jombindiri en laado sallallahu alaihi wasallam be wondi ender duubi hibe nafindiri hibe weldi hibe yidindiri nelaado no hollude mojjere karama ko be wi do no ndaare do fiyen andu mojjugol be ndata kon kapural mo mojji mojjani hore mo nelaado on jammanoma asadigul aminu nundudo holnaado holnido nene khadija jammanoma at-tahira sonnaja laabudo on mojjo on Allah hawtidibe kambe dido Allah hawtidi sonnajo jammanodo laabal on laabudo on e gorko wi'anodo ko holido holnaado yani mojjudo nundudo be wi miijite kalkilane hore mo ko honno dum suudu waata be bibbe jibintebe don ko honno be waata sen jenti ke gissa ma yotoro de gon finene Fatima bi on la rasul sallallahu alaihi wasallam be ngus senna Ali en anday ko hondum be produise be do dido ko hondum produit mabbe gondum wonno musibbe julbe teddube ko dum yalti ha Al-Husayn e Hasan idan be wondi do e hore welo welo ha nyande go tawi nelaado sallallahu alaihi wasallam gurna mabbe dan kambe e yewtinane be sujjantano kambe sanamuji din fiu sallallahu alaihi wasallam haray tuma kana don inde nelaado make sallallahu alaihi wasallam kala ka wonno taw nanu inde mabbe fanko naam nelaado sallallahu alaihi wasallam tay be jabatano kambe sujjangol di sanamuji makka jonnon be sentono ka fello yawbe makka ben wono hajjibe be madum umra ko buri ko ngaray be yengon fello nelaado tade sentono to mo yahi ngon fello o anda nelaado na neddo hun simple wonno ben nasi gamen enen no wawnono parce que hande jawo gongol fello be ne ƴetta désordre tan yahugol do arta hande rebe adi escalier ji fewno nelaado sallallahu alaihi wasallam hari din escalier jala kono be sentono ka fello ka fammere dow ton fammere nen no ka hore fello dow ko tawete hande ansi an selli ken yettete 1 heure et quelque jawgol gol fello tippa gongo kadi jettama 1 heure et quelque kambe nyande o nyande ko tombe sentono be nata ka fammere don be miijito ko honno aduna woniri ko mbo tagi ngu kambu ko mbo tagi de kaaje ko mbo tagi de ledde di sanamuji wona di rewede do ko goddo yey lesi di mojjini di ado on o yaade o lesa di o mojjani ko mbo tagi mo kanko bay na sanamuuru no lesuda mojjinda dum na dum taguma an jonnon be yimbe makka hibe wengi sanamuji temettati e ko fawi ka suudu kaaba ko mbo lesi di fo ko yimbe makka be madum be sodu di goddo go lesi be addi nelaado maka ko hombo tan pelletto no wodi goddo do ado rewede haranaadi sanamuji do woni mi anda ko hombo tay nyande o ko non be sentono bi miijito tay ko ndoni hakkille mabbe den andi Allah buginoke ko wiete kon samaratul iman ka bernde mabbe be bino gombinal haybe andali taw be wi kaje tay sibe senade kambe nelaado e riwayaji go be nelaado kaaje den no inna assalamu alayka ya rasulullah le eden inna assalamu alayka ya rasulullah no gasa goddo ne joni dum duudi ko no leggal wolirta ko Allah wolindo ma an o wadi goddo gombo bojo tawa on fo ko bibbe adam on fo don mari hunduko on fo don mari dengal on fo don mari kala ko marda himo mari o da woni bobojo an wawda wolude ko on wolinta hayrene ko on wolinta hondum ledde den idon andi tawa e mu'jizaji nelaado din jullere tamaro ka be ƴaway non be ada hutuba on Madina bay ndende pottinama lekkoy koy wadama escalier koy be winde wulluno kayre jullere tamaro nen ha sahaba be nani ha nelaado ari mawlinde be maccole fanko no tawa e mu'jizaji nelaado nyande go kefero arno juhibe o wi Muhammad hida mari do ko sedano ma wondema an ko nelaado Allah nelaado maki o wi honno be wi ngal leggal da be maki leggal ari leggal ngal ari ngal déplacer ngal ari ngal wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah ngal hoti dum no winda isaji selu ila sallallahu alaihi wasallam nyande go nelaado be senike e nokkuta ndiyan ala sahaba ben no tampi nelaado ƴetti sokaje mabbe den be wadi ni kolli mabbe din ndiya yalti jama o yari salligi
ɗum waɗi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Donc mu'jiza mo Allah waɗani ɗum na ko juhatano. Idan leɗɗe en no wawi wowlude, kaakiɗani kaaƴe ɗen no wawi wowlude. Nelaɗo yeƴƴito ɓe yiyata ko hombo ninnugol assalamu alayka ya rasulallah. Jon noon ka fammere ɗon ɓe seeni ɓe woni ton tawi ɓe wi nene Khadija e hoore ko ɓe marno jawdi kon fof, e hoore ko tawi kon ɓe mari ɓiɓɓe e wino ɓe maranno modiɓe maɓɓe aranɓe ɓen ɓiɓɓe tato. Jon noon ɓe jibinani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓiɓɓe ko ɗum woni Fatima, ɓe jibini Zainab, ɓe jibini Ummu Kulthum, ɓe jibini Al-Qasim, ɓe jibini hombo Ruqayya, ɓe jibini Abdallah. Woɓɓe no wi Abdallah naka nder l'islamu jibina. Ala kulli hali ko fandi o yiɓe marno kamɓe nene Khadija ɓiɓɓe jeego ma jeeɗiɗo ɗe ɓe wonno fawtade, tawa kadi ɓe wonno newde ɓenno toon par ce que ɓayɓe jommidiri e nene Khadija ko on sa nelaɗo on kañum kadi ni joni bappa muɗum Abu Talib mi yoɓitay on ko waɗan ɗon lan ko ɓay on ne'ilan on dankori kelawa ɓiɗɗo mon, min kadi mi ƴettanayi on pay kum mum gotum mi ne'a kum ɓay Allah waɗi Khadija no mari ka ñaame no mari ka waale. Khadija ko marko joni mi ƴettanayi on Ali ibn Abi Talib ko on sa nelaɗo on ƴetti Ali ɓe ne'imo ka nene Khadija adol Islam arde har Islam ar haali few. Jonno nene Khadija no wondi e ɓe ɓiɓɓe ɗo fof e woɓɓe goo kadi ɓiɓɓe ne'eteɓe e golloɓe, kono tawi nene Khadija radiyallahu ta'ala anha adol Islam on arde ɓe yennali modi maɓɓe, ɓe germali modi maɓɓe ko honɗum accan halando yaha ka fello ton antun, ko honɗum waɗata a haajaka e programme jiyam business jiyam ɗin ko ɗum e ɗum na. ɓe andi ko ɓon ɗaɓɓude kon kamɓe ɓe heeɓi ko honɗum ko o neɗɗo wiyaɗo ɗo ko annabajo ɓe habbi. Nelaɗo acceɓe ɗo yaaka fello, nene Khadija defa ha gayna rondano hoore mum seppa ƴawoya ka fello naɓana nelaɗo sallallahu alaihi wasallam soƴƴani ndin ton fi honɗum fi par ce que kamɓe nene Khadija wona ɗaɓɓugol setiningol modi maɓɓe wonno golle maɓɓe. siko sonnaɓe buy hande ko ngermugol o gorko hiɗa acca men ɗo hiɗa waɗira ni ka yiɗa woɗa yaha e julirde hiɗa jogui tun deftere anda siko ɗum ñamata ka yiɗa o hiɗa janga tum ma hiɗa janna tum hiɗa peñi tum ba umma wallahi sonnaɓe go buy koni kere menen ko ɗum men ñamata kene ko gon ko jangoton men ñamata hara ɓe yiɗaɓe modiɓɓe maɓɓe ɓe yahu ƴetta defte ɗen janga ka julirde. ɗum le moƴƴirano musidɓe julɓe tedduɓe. nene Khadija radiyallahu ta'ala anha ɓe defa ɓe naɓana nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo ton ha ñande Allahu tabaraka wa ta'ala jalla wa ala rahmanur rahim, ñande o fandino, ñande o desiduno kanko Allah, wondema o yaltinay ɗe ɗo mofte e nder niwre ɗe ɓe wonnone, ñande o desiduno o haddanay en annora ko wi'etel Islam yonnorteɗo ha ka aljanna makko kanko Allah, ñande o desiduno neldugol en kadina enen ɓe wiyoɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ko ɗo waɗi musidɓe julɓe juulen e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam.